Aikari itura ria Mutuote mwena wa Igembe ya Rugongo kaunti-ini ya Meru makihonia nguraro cia ngoro meciria na mwiri iria maratungirio kiumia kihituku ni aici a mahiu thutha wa itharikira rira riratigire andu 5 makuite na magana ma mahiu maraiywo. Utongoria wa ruhonge rwa ugitiri ugite ati mitaratara ya kugacirithia ugitiri ni hindi irarirwo gutigirira ati waganu uyu ndunacokerwo ringi. Kuna mpango mzuri sana kuhakikisha kuna salama hapa na hata kule tunapeleka mifugo zetu kuna usalama. Tumeangalia, tumejua pahali kulikuwa na mwanya, na DIG ni mshahidi wangu Bwana Kanja. Tumejua mahali kulikuwa na mwanya, tumeziba. Akiaria na aikari itura riri mwena wa Bulu thutha wa gutongoria mucemanio wa ugitiri, munene wa borithi Japhet Koome ongereire ati maabitha a borithi ni mekuongererwo maheo matharaita na ngari cia kung'ethanira na aici a mahiu ta iria citwaritwo mwena wa Rift Valley kuria gukoretwo na thina uyu. Zitarudi zote hizo ng'ombe, zitarudi zote. Tuko kule na teams na majangiri tutawapata. Gukinyeria riu ng'ombe 83 ni cirikitie gucokio na munene wa borithi augite ati ndekuhumuka nginya kiria giothe kiairwo gicokio. Gukiri uguo ni oritie aikari itura riri matikagerie guthugunda kwirihiria tondu ucio ni undu ungituthura mbitika igacungiriria ngero ona makiria. Najua kuna uchungu, kupoteza maisha ni jambo la huzuni sana, lakini ningependa kuwauliza tusiwe na mambo ya kutaka what you call retaliating. Haya alifanyika na sisi twende kufanya kule kwingine. Mtu waachie, tuko na uwezo, tuko na maofisa ambao wako na training ya kutosha. Atongoria a kaunti ya Meru, athuri a Julie Ncheke, maabitha a ruhonge rwa wathani na borithi moritio marutithania wira na muingi makiria hari kungania riboti cia ugaceru gutigirira ati ngero ta ici ni ciamenyekana citari ciratabanio. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waweru wa Nyambura.